बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फजाइल तामिन नसी हाइरिब सेरीस असिबु मथंग मनाव नायना ताबीरिब सिंगबु अहानब मक्तदा अल्लाहना याबीब बंदा सिंगी मनुंगदा सलहनबिसनु लोइनना ngasi मंगा सोबे एपिसोडता पुदुन लाक्चरी हजरत अबू जरना इस्लाम पुरकपा। हजरत अबू जर मिंचत लैब सहाबी अमनी महाक इबादत यामना तौबा अमसुंग यामना चावबा आलिम सिंगी मनुंगदगी अमनी। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु न हायरमी मियामना तंबा ngamखिद्रबा महै कया अबू जरना तम्मी अमसुंग मदुबु महाकना चेक्सिन्ना सेन्नै। हजरत इबुंगोना नबी ओइबगी पाव हेक ताबा मतमदा महाकना मागी भाईबु इबुंगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरमद कुपना हंगलुनबगीदमक्ता मक्का द थारखी। महाकी भाई अदुना मक्का शरीफ द लाखी अमसुंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असेंग पाव खंगलब मतुंग द हलकलगा अबू जर द तमखी। ऐना महाकबु निंगथी जरब लमसत साजत सिंगी हुकुम तौब उई अमसुंग मंगोंदगी सैरेंगसु नत्तबा जादूगर सिंगी मंत्रसु नत्तबा अंगकप वहाई सिंग ताबा फंगी। हजरत अबू जर रदियल्लाहु अन्हुना चममनबा वाफम असिदा पेंद्रदुना मसामकना पाव असि लौनिंगदुना मक्का यौरकले। मक्का यौरगा जुमना मस्जिद हरामदा चंखिरमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बु महाकना मसक खंगलमदे अदुगा कनागुंबा अमदा हंगबसु मतांग चादे खल्लदुना नुमित ताब फावबा अदुम लैखी। नुमिदांग वैरमदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुना प्रदेशी मुसाफिर अमा लैबा उई। मुसाफिर सिंग अमदी लाइरब सिंगी मतेंग पांगबीबा अवात अपा कया येंगसिनबीबा हाइबा असिदी सहाबी सिंग असिगी मपोक्तगी यावरकलबनी। मरम असिना महाकपु हजरत अलीना मयुमदा पुदुना लागले ngamjaba sebasu tawbire adubu kanano karigidamak lakpano hangbagi darkar oide khanki। musafir oiriba mahaknasu kari amata phongdokhide nongalaga masjid lakhi amasung nungthil chup adum laikhi adubu kari amata khangba ngamkhide amasung kana amada hangbasu tawkhide। अल्लाह के रसूल द मियामना येकनबा थंबा अदु महाकना खंगबा मरमदगी हंगदबा ओइरमबा याय। मथंगी नुमितसु नुमिदांग वाइरमदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुना मुसाफिर असि अनिंगबा अमगा लोइनना लाकपा ओइरमगनी अमसुंग मागी अनिंगबा अदु थुंगद्रिबा माले खल्लदुना अमुक हन्ना मयुमदा पुरकलगा पिजा पिथक तौदुना पोथाहल्लमी। अदुमनदी ओइरगा अहिंग अदुसु हंग थीबगी मतम फंखिदे। हुमनी सुबा अहिंगदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुना करीगिदमक लाकपनो करी पांबनो हाइबसि हंखी। हजरत अबू जर रदियल्लाहु अन्हुना अहानबदा हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुदा कसम चहल्लगा अचुंब ताकपीनबा हाइखी। अदुगी मतुंगदा महाकी अनिंगबा अदु फोंगदोखी। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हुना हजरत इबुंगो थांगई मक्सेंगना अल्लाह के रसूलनी अयुक्ता नहाक अइगे लोइनना चटमिन्नसी अइना महाकी मनाक यौना थिनबीगनी हाइना पाउखुम पीखी। लोइनना ताकपीखी अइगा चटमिन्नबा असिदा येकनबा यामना लैबदगी महांगोंदा लंबीदा अवाबा तागदबा लैरबदी अइ पेशाब तौबा नत्रगा खोंगुप सेंबा सादुना लैगे नहाकना चुमना अदु लेप्तना चटलमु अदु ओइरबदी नंग अइगा लाकमिन्नबनी हाइबा खंगलोय। मतौ असुमना नोंगालगा हजरत अलीगा लोइनना लाकलगा इबुंगो रसूलुल्लाह की मनाकता यौरखी अमसुंग अकुप्पा वारी सानखी। मतम अदुदा महाक इस्लाम पुसिल्लखी। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न महांगोंदा तागदबा अवाबसिंग अदुगी वाखल तौरगा याथंग पीखी। नहाकी इस्लाम अदु कनादसु फोंगदोक्लुनु तुमिन्ना नंगी कांगबुसिंगी मनाकता हनखरो।
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯎ Hazrat Abu Jarna hangatchakhi Ya Rasulullah ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯁꯝ ꯆꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ Kalmai Tauhid asi iman puraktabasing adugi marakta launa songani asomna wasaklam laga mahakna mafam adudagi Masjid Haram da changsillaga launa kalma sahadat sonkhi masigi matungdadi kari haigani jalim singna mahakput siba yaba makhai phubikhi matam adu fawbada huzur sallallahu alaihi wasallam gi chacha Hazrat Abbas Musalman oidari mahakna Abu Jar radiyallahu anhu bu ubsilladuna kallammi mahakna phuriba mi sing adu da haikhi karigino julum tauriba mahak asidi Gifar sagai gi mi amani amasung sagai asi sam leipak ki lambi da leibani nakhoi gi lalol itik ki thabak pumnamak sam leipak tani mahak asina karigumba sikhi batarabadi sam chathok chasin tauba thingkhragani Hazrat Abbas ki wahai sing asi tabada huriba mi sing adu bhap tana rakhi amasung sam lambi thingkhrabadi khudong thiragani khanaduna ma bu phuba tokhirami nong alaga swamuk hanna chatlaga kalma sahadat launa sonkhi amasung mi sing aduna kalima sitarag khang bungam nakhide maram asidagi mahangonda onsinduna phukhi numit asidasu Hazrat Abbas na bhapta hallaga makhoi butan thokhi Allah ge Rasul sallallahu alaihi wasallam na Musalmani haiba khanghallunu haina mahakna tawruiba thabak asi achumba bu phongdok ningba adugi sumathakta Islam achumba dharmani kafir singi mapa mapugi soto miras sunatte doirabadi makhoi bu kibagi damak kari gi lot na leigadawri bano khalladuna phongdok lobani aduga huzur sallallahu alaihi wasallam na thingkhiba dusu mahangonda awaba tagadra khanbadagi nungsiduna thingbi khibani adubu natrabadi sahabi singda huzur sallallahu alaihi wasallam gi yathang hiktokpagi pangal leijabanatte masigi khudam khara toppa pandupta lakhigani huzur masamaksu din bu sandokpada awaba kaya khangki maram maduna laina amal taubagi mahutta Abu Jarna ibungo mahaki matung induna awaba khangba aduna henna pamki maram asidagi sahabi singna din amasung dunya animakta chawkhatpa phangki maram asina kalima sahadat solaga Islam gi firal makhada amuktang changlakhiba mi adubu khwaidagi henna kallaba sakti kaya sijinnaduna su Islam dagi thingba ngamkhide amasung khwaidagi chawraba jalim singna su mahakpu din sandokpada thingba ngamkhide Alhamdulillah takriba khara khajik asibu amalda onthokpa ngambagi Allah na tawfik pinabibo oishanu Amin